Speaker Boys of the People's Party nama hati ubak kenjok lang rangtong la job suk yak syuki Deputy Chairman juga Council hadin ba amdan men robay persia ayu yak syuki Deputy Chairman yak ke Council la penolong mentakasngi hakasngi sedang jong kedoba mang tengkar balai benai ya ke keteng ubak kenjok lang la terwa ubak kit bolang seim ba Edison Karomno ibak kersian ubak Jurisman yopnyo ba Lanchester Marbanyang Namar bemduan bayar persia ini kesyuki usaman yang Council ba strong pilihan kardinal perbena bawa kenjok lang rangtong la syajid kemudi di Chairman ke Council Kewui VP badan kanyungut kembisi yang dobar ke balai pengut kalak bersensia marwai hak HDC kat bakeling persia kadon kerwai ngut ke bakentup yang hidupi sangut ke NP sangut HSP UA bat UA ketong simen yang Deputy Chairman Batamai Kapor dan submit ya di nomination paper to Secretary of the District Council Layovian ya di nomination paper hakabala terwa pos ya kekerten iba kenjolan rantong dan iba kipor lang siem dan iba Edison Karomno dan second dari Dr. Jurisman Yau Badiba Lancaster Marbanyang hadir la scrutiny la syam berarti kilang ki babiak la pedang ki de nama ba ondan bayale persya ya iba kencolan rantong kumta kembala perkubor hana katung ka sub rule 4 of Rule 32 Jammu Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Councils Rules 1951 as amended ngapun penang bakayen barawai kalajir ya iba kenjolan rantong kum Deputy Chairman Batamai nadu matagasni ke arpun riu terik menai balai Araja Armusan. Jemata kot ya iba kenjo lang rantong ba ban syuti ya kesyuki Deputy Chairman. Ya akan dikompor dan Thailand yang kita belum member di bawah